Sva zla svijeta danas dolaze iz 3 izvora. Iz nemoralne politike, iz prljavog kapitala i iz neprofesionalnih ili iz medija bez novinarske etike. Sva zla svijeta, svo trovanje svijeta danas dolazi iz ta 3 izvora. Imate politiku bez morala, bez granica, gdje je sve dozvoljeno dok vas ne uhvate. A oni koji raspolažu sa ova 3 kapaciteta, oni u svakom društvu čine neku elitu. I neposredno najmoćnije utiču na ljude. Na odgoj ljudi, na mišljenje ljudi, na njihove živote, sudbine. Političari vam donose zakone. Političari vam usvajaju budžete. Političari vam poslije toga pojedu budžete. Sve vam to oni rade. Kapital. Zato sam rekao prljavi kapital. Šta radi? Sve samo da bi se uvećao. Bez skrupule, bez granice, bez pravila, bez morala. A onda potkupljuje i političare i medije. A priroda kapitala jeste da cilj opravdava sredstvo. I zacrta se cilj da se taj kapital uveća i onda se gazi sve pred sobom. A oni što smetaju, oni se označavaju kao glavni neprijatelji. A ko su oni što smetaju? Pa oni što ovo govore. Oni što ih raskrinkavaju. Jer priroda kriminogenosti jeste da se ona uvijek najviše boji svjedoka. Pogotovo svjedoka koji hoće da progovori. 100 kriminalaca se boji jednog svjedoka. I nastoji da ga eliminiše. I nisu mirni dok se ne likvidira svjedok. I upravo taj prljavi kapital danas je poklopio sve vrijednosti. I onemogućava svakog normalnog, čistog i poštenog da ne samo da promijeni stanje, nego da i on ostane zdrav. Jer su norme promijenjene. Nije u pitanju da vam neko jednom krivo izmeri, nego vam je promijenio, iskrivio vam je vagu pa stalno krivo mjeri. A na krivoj vagi nije moguće pravilno izmjeriti. I u politici i u kapitalu su potpuno iskrivljena pravila. Umjesto da živimo, dakle, u vrijednostima vjere i morala, mi smo pod čizmom politike i kapitala. A politika i kapital su bez morala, nažalost. To ne znači da moraju biti bez morala. Ali su njihovi nosioci primarno bez morala. I zato smo u stanju u kome jesmo. A da ne bi oni morali da se promijene, onda oni idu da utihnu Allahovo svjetlo. Oni idu da učutkaju onoga ko je drugačiji. I to je ono što određuje naše stanje i što zapravo pojašnjava zašto se nama sve ovo dešava. I onda imamo medije koji bi trebalo da prenesu istinu. Zato postoji novinarski kodeks. Da se faktički prenese šta se desilo. Vi ste danas svjedoci. Ja sebe ne mogu da prepoznam preko medija. Ja pročitam
I na trenutak pomislim koli je ovaj što sve ovo radi. I onda se pitam kako li tek neko drugi ko me ne poznaje šta li će da zaključi. Ja se za trenutak zbunim. Snajper u Švedskoj nije interesantna vijest za srbijanske medije. To je nevažna vijest. To nije bitno. To nije bitno. A šta je bitno? Bitno je, kako kažu, da je muftija dužan 5 miliona dinara za struju, 3 mjeseca. Svakog mjeseca se ista vijest objavljuje. Svakako izmišljena. Svakog mjeseca ista vijest. Naslov muftija 5 miliona duguje za struju. Pročitaš tekst, nigdje nema duga. Nego, ne znam, problem islamskog fakulteta sa elektorasom oko računa, legaliteta, legitimiteta i zbog toga se to nije realiziralo, a muftija duguje za struju. Zamislite, kada bi se izračunalo koliko državni organi duguju za struju, od parlamenta, vlade, gradova, općina, to sve državni organi, kao što su u sistemu kog ja vodim, od mešihata, ustanova, džamija, to su sve sastavni dijelovi islamske zajednice. I ko je god u tom sistemu dužan, to je muftija dužan. A zamislite kad bi se izračunalo u državi, koliko državni subjekti duguju struje. Pa ja mislim da bi novinari potrošili sve stranice samo da ispišu nule koliko je dužan predsjednik države, recimo. Ali to ne postoji nigdje. Ti mediji, evo ovi ovdje, i ovi što nisu ovdje, navodno ne znaju da je gradska uprava u Novom Pazaru dužna oko 100 miliona za struju. Da li ste to negdje pročitali? Pa naravno da niste, jer to su zaštićeni medvedi. Oni su s druge strane. Oni nisu tema. Njih treba zaštititi. Jer oni pripadaju istoj grupi, da ne kažem težu riječ. I mi to imamo. To su mediji. Mi imamo medije velike, ozbiljne navodno, koji objave muftini ljudi upali sa oružjem na televiziju Jedinstvo. To je naslov. A onda dolje kažu na televiziju Jedinstvo, poznatu pod imenom Muftina televizija, upali muftini ljudi. Zašto bi muftini ljudi upadali na muftinu televiziju? A onda na dnu teksta piše da su u policiji izjavili da je sve u redu. Šta je tu bitno? Bitno je da su naslovi izbačeni. Tanjuk, Beta, Kurir, Blic, Večernje novosti, koga još da reklamiram, lokalni, Radio 100+, regionalna, Info, Umfo, Haber, ne znam šta. I onda reciklaža. Braćo i sestre, to je taj izvor trovanja. To vam je Černobil. To vam je ona u Japanu kad je iscurila ona. To vam je za svijest opasnije od raspada jedne nuklearne elektrane. Toga smo ti mi ovdje žrtva. I valja nam to izdržati. Izdržat ćemo. Jer Allahovo svjetlo koje nas obasjava, a on je to najavio, kaže, oni žele da utihnu Allahovo svjetlo svojim ustima. A svojim ustima to su vam mediji. To su ovi ovakvi, nemoralni, neprofesionalni, tendenciozni mediji koji ne rade da bi prenijeli istinu, već imaju misiju. Oni imaju misiju. I oni dobiju zadatke. I samo se mijenjaju. Jednom izbacuje prvi vijest Tanjuk, preuzimaju svi. Drugi put Beta, preuzimaju svi. Treći put, znate ono da to ispadne
kao kad su htjeli onda mušrici da ubiju Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, pa nije smio jedan sam, nego se dogovorili iz svakog plemena po jedan, pa da ga svi odjednom ubiju. Jer ako bude kakve osvete, da ne strada samo jedan, nego da se ne mogu ovi osvetiti svim plemenima. Tako rade naše plemenske medijske zajednice. I oni su podijelili tu ulogu. Oni se među se uopće ne slažu, oni se mrze, oni potkopavaju, ali se slažu samo u nečemu, da treba što prije rastrgnuti muftiju Zukorlića. To im je jedina kopča jedinstva, medijsko-političkog jedinstva u Srbiji. Istina, to nije prijatno, ali vam isto tako kažem da zbog toga osjećam veliki ponos i zadovoljstvo. I to doživljavam velikim komplimentom. Jer to pokazuje apsolutnu nemoć. Ne medija, oni su samo eksponenti, oni imaju svoje šefove, svoje nalogodavce, koji su im u ova dva prethodna faktora nemorala, ili u politici ili u kapitalu. Oni su njihovi šefovi. Oni im narede i on mora grdan da ide tamo, da sve smrzava, da čeka, da nešto napravi, iskonstruiše, da pošalje i tako dalje.